nongeye kubasuhuza nyumvira kano kantu arancunga asambana n'undi mugabo witwa Habereyimana bamara iminsi 3 isaha n'umugore 21 akananiye bande nanjye karananiye ntago mushaka nge nta businzi mfite zogasa n'igi nta nubwo nyize mu mateka ntago nyize mu mateka. Uyu mugore ni wa gatatu aratsinda no kwiniyaho nuko ari umubyeyi. Mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo abagore barasambana ku manwa y'ihangu, dore ko bamwe mu bagabo batunze bano bagore bavuga yuko abagore babo babananiye kugeza amagingo yanga ahubwo bagiye kuziyahura kubera abagore bagenda bagasenda bagaca abagabo babo inyuma bagataha amanwa, ndetse bagiye igicuku bakarara iyo ngiyo mu kabari, dore yuko ibingibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku manwa. Bamwe mu bagore nabo bavuga yuko bano bagore batewe ipfunwe n'abagore bagenzi babo bajya kunywa bagasinda bagasambanira ku gasozi mu matuwarete n'andi hatandukanye. Banzongera unyumvire kano kantu. Azinukiramo mu kabari akaza kuntuha inzugi saa 8. Ibintu byose umupapa ari kuvuga niko bimeze, nubwo busambanyi niko bumeze, no mu mawese bamusambanyirizamo. Uyu mugore yananiye umugabo kuko umugabo yabivuze. Uyu mugore ari mu bagore basebeje abagore b'u Rwanda, ni umugore utagira umuco mu buryo bwose bushoboka. Nta marira nta gahinda, birababaje kandi abaturage benshi barimo baravuga yuko bano bagore bagiye kuzatukisha abagore bagenzi babo, ngabo umwe agatukisha benshi. Ni mu karere ka Gicumbi, ni mu murenge wa Kageyo, aho urugomo rukabije rukunze kugaragara ruterwa n'inzoga n'ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye, aho bavuga yuko hano mwakano gace kabo haba kanyanga kandi zikaba zigura makenya. Bakavuga yuko rero bano bagore babanyweye ibiyobyabwenge birimo kanyanga n'izindi nzoga z'inkorano zitwa muriture, mu kubita umwice, inzoga nk'izo ngizo, bamara kuzinywa bagasinda barangiza bakasambanira ku gasozi cyangwa bagasambanira aho babonye, ibintu rero bigateza umutekano muke muri rubanda ndetse zikarara zishya bwacya zigasubirana. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugore yananiranye kandi by'uwo mugabo avuga ari ukuri. Uyu mugore aca umugabo wiwe inyuma inshuro nyinshi, n'abantu bagore bakabibona bakagira uyu mugore inama akanga kuva kwizima, akavuga yuko umugabo atamuhagije ndetse n'inshingano z'urugo atazinoza neza, bityo rero bigatuma ajya gusambana hanze kugira ngo anoze igikorwa ashaka gukora cy'ubusambanyi. Dore ko uyu mugabo avuga yuko inshingano z'urugo azikora neza, ahubwo uyu mugabo adashobotse atabana mu rugo akajya mu tubari, akagenda mu gitondo akagaruka saa 8 z'ijoro ari kubaciraho inzugi. Uno mugabo akirinda gukubita uno mugore kugira ngo ataza kugwa mu ikosa cyangwa atagwa mu cyaha akaba yamukubita akanamwica, akamwihora ahubwo akamuhunga, akarara atera abana hejuru abasohora mu nzu, abana agakubera inzoga nyinshi aba yanyoye. Hagera mu masaha ya saa 8 z'ijoro akaba arasohotse asubiye kunywa inzoga. Bamwe mu bagore bagenzi bavuga ko batewe ipfunwe n'uno mugore usebya abagore muri rusange, kubera ko ibingibi abagore bavuga yuko abantu bashobora kugira ngo abagore bose niko bameze, ngo abumwe agatukisha benshi. Bamwe mu baturage barasaba leta yuko yakwinjira mu kino kibazo cy'uyu mugabo n'uyu mugore, ndetse abantu bajya mu tubari bagasinda, ndetse ngo hari inzoga banywa zitemewe n'amategeko zirimo kanyanga, imimanura jipo, sinzundongoye, inzoga nk'izo ngizo z'inkorano. Abaturage rero barasaba leta yuko iki kibazo yakinjiramo, izi nzoga z'inkorano abazicuruza bakazica. Bivuga yuko ngo hagaragara kanyanga akenshi bakunda kunywa zikabasaza, ziba zavuye mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cya Uganda. Ni mu karere ka Gicumbi, ni mu murenge wa Kageyo. Abaturage bavuga ko inzoga bazikura Uganda bakazambutsa bakazicora zikagera kuri bano bazicuruza, bikarangira rero bazigaburiye cyangwa bazihaye abaturage bakanywa bagasinda bakarabateza umutekano muke. Bino bibangamiye abaturage benshi cyane, bityo barasaba inzego z'ubuyobozi ko zakwinjira mu kino kibazo ndetse kigakemuka, dore ko uyu mugore nawe yahakanye ubusinzi yivuye inyuma ku gacupa kenshi yari yanyoye. Avuga yuko nawe umugabo yamunaniye, bityo rero ngo atujuje inshingano z'urugo, ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kumuca inyuma. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba ubwo bwa mbere ugize ko na muyoboro kora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi.